Athukumi silikali ya kaunti ya Masaku na muno Muviani wa Mwaki kana energy alama easya kukitw'a mayikon'ya na syiko syakung'ia kana kwananga Milati ya maendeo. Muviani huu nimekwosewa matambya momu miao kwivo kwasya mawia mo Maendeeo ni kuyandiania nake Mininsta Muviani wa Mwaki va kauntini ya Masaku Nathaniel Nganga ulawa elesya kana ve amwema athukumi methitwe mayikon'ya na syiko syakwananga Milati ya maendeo takuya matama leluni undula waweta ta kutunga maendeo na itina mwandikitwa mavo Daniel mwongela na mavo asukwa uliko. Nthini wa uneni wa imo kwa imo na kisasiki Mininsta Muviani wa maundu ma Mwaki kauntini ya Masaku Nathaniel Nganga ni waelesya kana nundu wa kumacha kuona amwe maathukumi ma silikali ya kaunti ya Masaku mayikon'ya na syiko syakung'ia matama leluni alamekitwe ni silikali ino kaunti ya Masaku undula waelesya kana amwe ni mesa kwasya mawia ethiwa nimeukitaniwa matwa isyo ndusu loa vandalism mwakwatia mundu ukuya mali ya serikali especially mulika mwizi tahaisu tafadhali ndokaona mundu no ibituka kwe namba ya simu inenganito na county government kuna namba yesu kana kunia MCA wako kana kunia ward administrator kuna visa mundu usunduka muvetuke ngone visa no indomea evutwa kwacha because that is something night in the condone. Na Governor Wavinya has been very clear. Any officer who participates in any vandalism ya government assets and properties, ndailona mwavi kwenda serikali anakwenda ikwata msala. Nitumeti okanu yomuvyo na nituma ati etina kwa etina nikaenda tumane asume thitu mayika chu nikaenda tumose matambya mamiao. Ono uyovo onekio cha Enenthi kila kithieto kiyukilwa ivinda kuthila ingi yulu wa mataa kwitha mavoie Mininsta wasekana mambise walani wa kwikia mataasu isyo ni sikivathukania sya kaunti ino ya Masaku. Kila kingi nitubangite mibango ya make sure ntwanena na Kenya Power na national government nikaenda kula mataasu maethiwe me moja matungiwe. Ne resume already we have had around Machakos town like undo kule Kariobangi we are already lit it already. Tuna repay and twatengeneza kwa Masaku town actually you now today we are around areas ya Movote Kimakimwe kwa Katoloni area ya university. We are finishing up with the town tuende Mutitoni Mumbuni galeko ya kwenda na Chumbi na kodea na Kitw'a road. So we are working on that and I think wikile the entire of Machakos town should be very lit and the rest of the county because we have deployed our teams na we have adequate materials tena spares ya kutosha sia usovya matambya. Daniel Mwakela, Mutungwe TV, kumava kauntini ya Masaku.